hamaze nk'ibyumweru bibiri bitatu amasasu yongeye kumvikana. Hari imirwano, FARDC yabanje gutera muri Enea ya ahantu ubundi ingabo z'u Burundi nibo bagomba kuharinda, baharinde kugira ngo hataza M23 mbese yari yarahavuye, ariko ntabwo yagomba kubiha aho barwaragana na M23 aribo ba FARDC. Kandi byarabaye, aba FARDC baraje n'ingabo nyinshi cyane, harimo n'abacanshuro b'abazungu, harimo na FDLR, harimo na Maimai, ziranatsindwa, umujinya wawo uriyongera, byanatumye banarasa nyuma yaho, banarasa no ku ngabo za Uganda, nabo bari muri iyo force yo muri East African Community, barabitangaje abagande na East African. Hakurikiyeho ko bajya no kurasa Kibumba, izo ngabo zo kwa Tshisekedi. Mu kurasa Kibumba hari amakopro yaguye, ariko no mu ngabo z'Abanyakenya nabo batakaje umusirikare umwe, ariko nta muntu mbese kuri navuga ku rwego rwa politiki, ni nkaho ari East African Community ubwayo nta ugira icyo abivugaho. Ibyo rero ni bitera kwibaza, mbese ibintu byose byararangiye, byarapfuye, kuko ikigaragara ni uko intambara yagarutse. Ni kuki atawumva abitwa ngo abahuza? Hari Uhuru Kenyatta, hari Lorenzo muri Angola, hari urongoye akarere yase, atanumwe avuga ati hagarika intambara cyangwa wagira icyo ashikirije kuri ibyo bintu biriko biraba, kandi biboneka ko intambara yasubiye kuba intambara muri ako karere hafi kose ka Kivu ya ruguru. Je mbona hari impamvu nyinshi zitandukanye umuntu akwiye kwivuga. Navuga ko mbere na mbere leta ya Kongo yagaragaje ko idashaka icyo abantu basaba ni imishyikirano, kandi imishyikirano na M23 yonyine. Abandi ntabwo bavuga ngo bakora imishyikirano na FDLR cyangwa ADF n'abandi cyangwa n'abamayimayi, ariko icyo basabwa nuko imishyikirano na M23. So ukabona ko leta ya Kongo babigaragaje, barabivuze, nuko abantu bigira nkana, ariko barabivuze ko niba M23 itahavuye ko bazatera, kandi bataratera nta bantu bababwiye, bababujije. Ndetse hari n'inama y'umutekano yo muri Loni bateranyije, ni nkaho babwiraga Kongo ngo mwikoreye ibyo mwishakiye, kuko twari utuntu duto two kubabwira ngo ariko ntabwo mukwiye kuba mukorana na FDLR, kuko ni ikibazo nko ku Rwanda. Kumva rero ko uwo n'uhagariye Amerika wabivugaga, ni nkaho ikibazo cya FDLR ari ikibazo cy'u Rwanda gusa. Ni ukuvuga ko ntabwo bo babibona kari ikibazo. Ukabona ubuhagariye Ubufaransa nabo bavuga ati M23 ikwiye kujya muri cantonnement,
kandi n'u Rwanda rugomba guhagarika gufasha ibyo byose ni ibintu bitanavuga cyangwa bigaragara ko ibyo bihugu nabyo ni nkaho batabuza Tshisekedi kuba yakora ibidakorwa, kandi kubera ko batigeze babivuga nyine ntabwo Tshisekedi yahagarika gahunda ze, kuko we yari yarabivuze na mbere y'iyo nama kazatera, kandi koko yarateye. Akarere nako rero turabizi ko bari barateranyije kugira ngo bumva niba bashobora kongera n'iminsi y'iriya force. Kongo yarabyemeye, ariko hagati hose habaye iki? Nta n'ikintu cyahindutse kuva bava mu nama, nta mishyikirano yabaye, nta n'ibindi. So urabyibazaho niba akarere nako niba gakora gusa mu gihe cyo kubonana, mbese cyangwa akazi k'akarere ari kubonana kw'abakuru b'ibihugu bagateranya bakumvikana ibintu bimwe na bimwe, ariko kuri terrain nta kintu gikorwa. Amaherezo ni lazima ko intambara yagomba kongera, kuko Tshisekedi yari yarabivuze, abantu bose barabyumvise ko nta kintu babikozeho. Ni nko kubwira Tshisekedi ikorere ibyo wishakiye.